Nak kejingnya lenti jangka Atletico Madrid tang hakarau 16 bat poik petar penal ke Aston Villa ke Dortmund ke Arsenal bat ke Real Madrid. Kublai piki parlok pagsan ke Porsche ke por ke pati piki bat mais baban share berlaj per subscribe ke channel. Haga jingle kai jangka UEFA Champions League round 16 ke Aston Villa kala bat pedimno nim step yo klub Brugge delai gol not dapat kenya berkas second leg berkas first leg latam duk gol berkas klub Brugge kayo tang cigol laga ne kenam job Aston Villa kan ikun ya ke PSG hak quarter final berkas Arsenal kelai kajno menim step berkas PSG damara argol re habakenya ke aggregate gol Arsenal klub ini terpasuk haduk kendai gol lai gol bahkan kedua berke Real Madrid kuarter final nomor ke Real Madrid kala benekat damar argol berke Atletico Madrid bahkan ki aggregate gol ke Atletico Madrid pelarano syaka penalti minum step berke Real Madrid kala tamno salar gol klub Lili na Fran kelekuno tangah karau 16 daga jing syap lim hakamat ke Dortmund da argol ci gol minum step berapa kenya ka aggregate gol ke Dortmund kala hitam dun lail ci gol daga nega nam job ke Dortmund kan ikun persya ke Barcelona kutar penal tahun Senin kulit cibun dogo way per video